Tatu mweri jwa June mwaka ni jwa ngiri jere mirongo ere na itantatu. Nduko chionde chia Jumamosi mutegeri neoni Maureen Kinyanke thairwa ngekuretera anteto iji na nkoroki kwa ugaruruku buratu ithirite turi nabu kwa miaka eze 10 ne ate ukethirwa ukimbetekeria ompende na Kinyanke thirwa ngegwikira anteto chionde nyongo nemwe nikenda gutigira gutikyo gekwethirwa gekuruka ne ntuko chionde chia Jumamosi nteto chia wero themwe na Kinya nteto chia wero thaithatu naoni Maureen Kinya mbetekeria na nkoroki ompende na nande magita zonthe onaria ukethirwa uri no utege Wero TV ture TV ne na Kinya mitandaone mutandaone jwa Wero TV jwa Facebook ne jotegi ne nkoroki anto milioni 33 ndene antuko 24 iria chiethiritwe chikithira bobo ne kuonania bori na witikyo bonene na bautwi jokiankatho chieto chia mwanya na nande no Oscan QR code eje kere TV ne yaku na ugatonya kire mutandao jweto jwa www.werodigital.co.ke kana nkoroki wethere download app ya Wero Digital. Wero Digital nteto chiama netumetho jaku na Kinya matu jaku na nandekererwa rerweto rwantuko ya narwa ne ate ore kwethirite gukioneka nkuchanio chiegie ogiti bwa mete muitone jwa imenti kenda kuoneka kieni kia mirandi ya kithirikari ere amwe na Kinya kieni kia ndege na ndene taka baria bakuregana na untu bobo batena ogambi okaire bobo ne kumania na murandi jo gweta na mbere mete ekegitwa muitone na nanderwa PS wa mito akiuga ndege ya mbere igakinya kieni ne kiumia tuitete hamwe nabo bado kore anto batenganeri na no bakwenda untu bobo bwethura bugitegerwa okaire mutegeri turenda kuigwa kuri kumakire ugwatire maoni jaku ne jareko gukonie kugitwa kwa mete kenda kuoneka kanya kamirandi mwanya ya thirikari ni ukugwata mbaru etuaria ugiti bwa mete kenda kieni kioneka kia mirandi ya kithirikari haraniria na bauti kukurukira namba ya SMS 23578 na Kinya mitandao yetu yo kinyaneria na nkethirwa nkithoma maoni jaku mwanya ora tugwita na mbere amana nteto iria nkureterete ni Kudurani akirindato cia Weru uretaini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Mutongeria wa Baraka imbungene ya Meru mwenda ithile kuga wagagia bokaria bokathiria igembe na tigania atongeria mwanya ba Meru ario PS wa mito kugwata mbaru mirandi iria ikuretwa za Meru iria mwena kieni kia ndege akariba nkondi gutetane kuthuka na gutezanirwa kwa barabara cha guntuku Dukembethe kuma Isiolo kwa redia thina ya wagi bwanguge Teto cia Weru Mona niretwa mathithio ni Purity Richard na ni okairengeto Maureen Kinya tukiambiria nteto izi ni ate mutongeria wa baria akaindene ya mbunge ya kaunti ya Meru mwenda ithile augite akariba igembe na tigania no betete na mbere kuinyirika na gutwika nke kumania nere maria oriria ni urethi gweta na mbere kuthira ithile augite akari ni bethirite bakiringa riboti Kinya kirendwangi cha ukaria ende gote utethio thira bakiamukira narwa nande rwangirwa Borisi Bandhikeri ne rudisiae ne bethirite bakithithia uchonkoni na kumenya nandene gukonie thina eje iria yonekete ikwithiria Kinya nyuma ya mawirane na kurikithia ukaria kwithirwa jage kwa magita especially region ya Igembe na Tiania antu betu baitite bakithina watu ikantu maishi ya baremete kabisa nondo mtu na antu barari na ng'ombe ni source of livelihood lakini
muntu otiwa ara angete otebia komya nyuma na mbere birai nabyo. Ni migambo ya MC wa Kithimwende ithiriro shumiritie kuga kariba miru mono bamirige yatigane na igembe no kontu kwira kya bagwita na mbere kwankya na gitumi kya mbere aduga wamba bwande ithia ne butabarikitie na kyuga rwanyiruka ya ne baremi burugu tangana na maitha akyuga beja kagita nyuma ya kagita na nandi rombare awene kirwanyirwa DCI gutonyera gatigati kuthithio chunkuni kenda bakamya no jode nyuma ya maitha jaja batemete ntame bunene inkwanda kola pona DCI iva investigate nondo tukwina security tukonoa so DCI iva the investigation bamenya who is behind this banditry nondo banditry kwena antu behind kwena antu baraba bandit baba supply na resource baba supply na budoki so iba the investigation bamenye imbibi ko motivate nondo antu kinyabora bate kuya moyo no kabe ya the following day inyaba eta ngombe che chokwa no kabe ya the following day so tutukomea this back and forth tora for how long nondo tekwelewa tuitora tukariyo ke tukero ya na amba bandit kana mwankare so inkwenda kwera thirikari nondo itona muntu na kuya Nairobi investigation ikathithwa yanare Gembe North kinya OCS na arathi kinya nyetha atakwire but already 2 people are dead by labor kwete na batethiki omwetiania onge Gembe so tutikwelewa where are these people getting this motivation every day na utukola tutura for how long na kinge vire aduga thoko ya mirai tagira na kyuga murimi na mubiashara wa kimirai kinoka kinya wetete na mbere kunyamara policies cha thirikari ito favor arimi bamira ito favor biashara bamira policy ichu itomete mantu ya change ichu itomete market change ichu itomete tugara kwena cartels they are Kenyans by within Kenya tutukola cartels who are they so ibonto kwenda kwera na thirikari kinya policies thirikari na concern ne dire na feelings na ntuba barenjonia mero patire mera no to dayo retoka edira antu nara antu they are turning poor antu barare ambecha all of a sudden ikura so mndora biachara cheo ikuthira ke ripotrande to shewero weekendi ria kwari to ne motuge kare Mwandiki munene kiri ministry ya Miito Gitonga Mugambi augite kiumia tuitite Meru ikamukira ndege yayo ya mbere kiri airstrip iria igwakwa mwitone jwa Imenti. Mugambi amwe na atongeria bangi bariokira Itumurungi na minister wa roads Eric Mugambi bakioneka gutetera thirikari ni Murandi Jo baugite bo kinyane bukwejania na Ngugi Kathumba na Ameru ni babatere kwa mbararia ontu bobo na wenga bana wa Meru Motumantu ithinki akiuga ezete mirandi Meru ende ni mirandi iria yabangirwe kagita na bou ikuthithika thaiji. Anthony Kathenya na Ntetweji. Mwandiki munene wa kurungamira Miito Gitonga Mugambi akela mamburani maweti na mbere bwaskuri ya Meru na Ilerinde University ya Kemu mambura mara udholonetia tongore kumakiri county na thirikari nene ilo gavana Mutumantu ithinkia na waziri wa Roger Eric Muga uloli gavana wa county ya Meru Kiraito Murungi bale arutingo giba mungi kiri thirikari ja ukabere amwe na thomi ba Meru leuni idhulitati ndege ya mbere kethiro ikinya kieni ni kejeru kia ndege county ya Meru muthenya wena kiume tuthiete. On Thursday, God willing, we are landing the first plane in Meru. And I'm requesting some of you to accompany me. Mugambi ulwali gavana Kiraito Murungi na waziri Muga bakiumagire gutetera wakibwa keni giki wakibwaga runinia mutonguru wande amuno thondi kibwa keni kia muchethwa golf na kuga miradi ne kaguna nene ya Meru muno kiro kwa Meru Ngugi amuna kureta onjori the county no. This works we are committed to do to deliver them. They come with big economic opportunities. State Road Jaron will employ not less than 500 Meru people. Tell me today, in today's world, who is this investor who will spend 4 hours driving to Meru and another 4 hours coming back? A serious investor.
ingori gaituma muno bate kwerewa. Sometimes siasa ni short term. Bamo ba corona kile kiuna ndi iweze kile kitu na kio mbere wa madirikali. Bana ndi baro na ngo kitaka para chinji. Bangi baro na State House ndo bate kwerewa tu. Kana sto akira kasongo. Nyumba mutindo. Nara tuetagaje para vetano in area. The Multone, Salama is in the forest. And I thought what I did tomorrow. Now that the way to we can be pennywise and the food and pound foolish. Baada ya kudauti kunene kakirinde kikudauti lakini wewe ngomuga ugaya kuidauti baada para kudauti tuita tukwenda tukutia kulingana na governor wa county ya Meru Mutuma Ntwaithinkia mingi ya miradi ledite na mbere county ya Meru yalikiri mubango lwa mbiru ni governor ukabere kiraitu murungi wa kiroto kya mwaka 2040 na kile akugane kiadite na mbere kuingia governor nekyo kiroto ni wewe ndane ko pai kuikarika bari mbikira nteto cionde bari mbira wowe worete te manto ya manene Meru ndendo vera winterete te manto ya manene Meru kande ethere blueprint ya ndekikire vision 2040 na iyo ndiete oni bwampore iboko bitebi yakwa so baraba ko ura na iboko baringa ekiraito no wekere blueprint na iyo oni ko biata amunogo kagita gaka ulali mutongoro utingo gibwa mungi Francis Muthaura na ulitia Meru kugwatira kidhure kindike akiwa kindike alinkathe mwetu gukinyera ite kya mutongoro ande Kindiki. He is not here now, but that's the highest office we have had. And we should not just assume Kindiki can succeed alone. He can't succeed alone. He's just one step to the top job, just one step to the top job. Meru, are we itoko muimberia? Menya politics actually kuimberia. Atongele baba bonde amunogu ni bekiri tawirani bwako watambaru na wukili skuri ya Kemeru Institute kende dina mbere kuthomithia Meru Kemeru amuna untuire bwa Meru to develop this institute ya Kemeru iwekera Meru inya kenda twatetheria Kemeru Institute kure kinya kethea kemu university kemu ni kwenda tutetheria itwe ya member to every career county your excellency to support Kemeru Online Institute. So as the MCAs we are going to support you kirembero yukwenda kuleta kire Meru County na ikunya Tharaka-Nithi County Assembly twambirie ana betu baita na Kemeru na ratu ina responsibility ya kubaita na kire ECD bagaita na Kemeru kenda bakora baiti Kemeru kuma muji muneno Nairobi Mbeta Anthony Rangi wa Kathenya na mutegeri ni CS Eric Mugambi tabore yankugite au kabere na nande ngekuririkania kirirwa rero eturwa ntuko ya narwa turikuria ni uko gwatambaru etware ugiti bwa miti kenda kieni kioneka kya mirandi ya kithirikari ni uko gwatambaru etware ria ugiti bwa miti kenda kieni kioneka kya mirandi ya kithirikari etanambe na kwithrokiaraniria na bauti kukurukira namba yetu ya SMS 23578 na kinyakiri mitandao yetu yo kinyaniria geta namba no kumenyithia nteto ni ate akariba Gatagani na Irimba wodi ni Ankondi ne bonanite kwaga kunganirwa kwao kumania na kuthuka kwa barabara chantereji ontubo mete kinya otoro bwao bonene baugete kuthuka kwa barabara
aba ni kwithirite gukithukia kinya ngugi ciao ni untu batiombaga kinya kwita mathikone na uthu kuringa biashara na kinya baketha bakiwa wiki ya maketha jao thokone ni mpanga nandi bakilazimika kukamata na migongo ni untu ngari itikinyaga guntu kukunde kwezanitie na kuthuka kwa barabara. Makena Mbabu ni akurota rugono runkuruki. Kariba gatagani na irimba ni bagutariria kuthukanga kwa njira ja guntu kuu iria batumagira kuthii nkondi bakiuga ni batigirwe nyuma kiuthondeki wa njira. Neno barabara jumete karau eje tatwarutha purasi atorongi yakoroka mwanka ke Bukona enwange yarutha purasi yali mwanka karau primary enwange yathiga kuru enwange yatiatore matwaro endo tuona bantu rorire thongi ale tora anabeto baba kuthoma maiga torioria twito tokara nyombe nyaki nonto tie bantu rorire korokera romi anto beto bubo kwenda yo ni ngwanti kinyona kaguru ugo kona nkiri na karagi ugo kona nkiri na karagi ndimaga ene ntione gintu gya kwira na kyo nkondi. Kuringana na bo baingi bao ni arimina ni bakuthinika muno riria bakuruta maketha mao migundani bakirasimika gukamata na migongo. Tukamata tuunikire migongo tukutuku kwanja kuri eko igomete ara iunikangire ogwe kamatite irio ya muntu ere ara kwa muthee wa Muriungi bikibiki chino bo chiene boraikari tutiumageria bira tuketha imaketha thaino no gutinda gwitana tugikamata mirigo na mugongo na tuo turimaga ndengo na munya nuntu ndengo na munya nuwe na market na mweri turimaga lakini tukamata na migongo mwanka turi matwero mwanka mucobi mwanka nkondi. Bariuga njira ino ikathondekwa gukethwo kwina uthina mbere guntu kuu tori bagwetu ibarenda kureta maiga baka nuntu kuri antu bakugia mbeca inu ciao ibakuria nata bakaro baingi baraba tithungira maiga makamato maya gwaka bura makwirwa make. Wirigiro wao ni mubungu wao Gitonga Murugara na MC wao Gitonga Kithuka kubathondekera njira ja guntu kuu kenda batiga kuthina jinji yeria oye ntoria karau nonto karau kumau Kipkona erimba gatagani wewe ngwa wina mundogo nagu gwaku no ruye rurungamite rwainga barabara oye omberebere uturetere njira turuguke antu betu bombe kuruta ngugi ukiromba ngabana urombe antu ba ukwerewa nonto thaino tutio kurikongo naisi taomba kuromba itikingi mtu aongagirwa mandaraka aruta ngugi mbega kenda amakirwa ugwete wena chiro gutie bantu kathi ciare uku lakini amcie gwetu akuye gitarira twaringaga kura aya tweneria bura twenerie ona naorire tutimonaga guku naorire kana nayaga ibo monaga Gitonga tieyaga ugu athiaga nagu Burunda. Nkiripotera Wero TV kuma Tharaka Mbita Makena Uwambabu. Akariba Kalembwine wodi-ini ya Thirugaiti ndene ya gicigo bunge kia Igembe South ni bathithitie maandamano bakimeneria kiria bakuga ni gutatirwa na kinya gutezanirwa ni thirikari ya kaunti na kinya thirikari nene bakiaria baugite intobia gitumita barabara injega kithomo chukurune na ya mwelene na kinya motungata jange ni gintu bationaga ni arana nde bakuria gitumi kia kwithirwa bagitezanirwa na guntu gutigirwa na nyuma ore guntu kungi kuonekete gwita na mbere gukura na kinya kugunika kuma kiri thirikari bakimeneria kinya mubunge wao ni kubekira mawira ne jaria mwankira thaizi atiraja ingia. Ni Akariba Kalembwine na thuria wandi-ini ya Thirugaiti Igembe South bandamene ni kiria bakuga ni thirikari gukurukira mubunge Njompo Mwirigi ona kinya utongire bwa thirikari ya kaunti ya Meru gutejaniria cukuru iji yao ya Kalembwine primary irasi biti gutegeka ni maganjo na berigana na kimwaki kiria kiakimia nkene ya tene cukuru kegirasi kia MP wetu twenu agiromba kura 2022 athiere atwekera promise atura atwagirasi arege ukuma etena ki ato irasi biele mwanga thaino atwetere tukwandika proposal tukonora njirene
lakini kirasi kia kiomba kuonekana ikemogera twagera 2018 ni oma loi John Paul bado na mwalimu aria gwatweka mucemanio tugwendelea yo kuiria skulu erwa tugiagullo twakinya skulu ringi isiasa gethire nacio ne tumurwanda ati kumenya na twatwere John Paul ruare mwalimu noke na mwalimu no thirikari mwalimu aretaita ariuma cukuru batu totiwa cukuru yetu akariba karembwe ne beno bua no ntoba kwethera mweshimiwa wetu ututhikira no thina urumwe na batwe kwa kwendana betu bonde baorera miraene asiari bona twana batu yana eria mira bonde tisukuru aki irina thina kinya stima utisio ntureneji itwire mundune untu bwingitie wagaia baukaria na kuremania ngugi ingi githoma untu agike icindi yagatotete kurekana nonto ya twaero laptop ira cia no thirikari izo bira bionde biere bikorunwa na kwaijwa na wachimania twati unya uri no ndobo wa stima ya 2013 dato gewa laptop sira lakini mwaka thai twata skuru ara totiele toile kumageto nyumara 48 tutona stima kinyana betu batetoro dugo utetoma mwana kanti ana betu abareba wa na ikurare nyamu thagota ni yele naite nene torege undune toria mundune daira totena mbeze nyese korea tini toto mkopa dana toria ke undune koma thoma ya skuru ya kaya teta boyo kelogera stima na buntumwa yao ni bathikirwe kurio mbere ya basa cia maandamano muciini o maua ibira bare mete abibe sukuru kaba bireta bagenda kana batekwa mwalimu wono ntonogera John Paul oture mpalete murimo ototira sukuru mwasimu atomba kora sukuru eka kuthira na totete geria thira renge okelogera bo toteyanderetie kougethira no komea karembwe na no igembe south yere eyo tothigerie matheta yeto no tobwethire bo tokwanda kenda to ko antu ko 14 nantuko 14 mwasimu wiki akothira batore ya mwanga wa bisine ya mabomu Dennis Mugendi weru weekendi ntureni akarembwine wandini ya Thirogaiti Gembe South County ya Meru narwa turi kuria ni ukugwata mbaru etua ria ugiti bwa miti ni kenda kieni kioneka kia mirandi ya thirikari na ngitegera ruterero etu rwa Facebook kumania na maoni jaku mwanya Timothy Murithi ariuga it's a good project but it can be done in another place other than in the forest. Fredrick Mutethia kauga no, there are places without stress to carry out those projects as they finish wamepanda miti na ikakoma. Isaac ariuga if it's necessary. Nawe Patrick Mbaye akauga it's applicable. Ore nawe Mandela Nelson akuga they are already down. Jau ni maoni jaku mwanya jara withirite ugitutumira kagitene gaka kumania na rorere turwa ntuku ya narwa itanamera kwithiro kiaraniria gukurukira namba yetu ya SMS 23578 amona kinya mitandao yetu yo kinyaniria na kagitene gaka gatwithire tukinogoka anini tugichokera tukabumenyithia nikigitumi nande Minister wa uriti bwangu gendene account ya Meru ni wenturibitirikia ethiritwe agitetera Ogambi amona kinya otongeria abwanga bana mutuma ntwithinkia ugeta kuraja
athondeki batetaira bia mabiringwa bambairia na mathithio miaka 10 mithiru Weru TV ni ajukirie itagareri nene Meru nyumene ni twikite kajugeti kikwa kunthe kiri umenyithania mwago na kinya kiri kugwatania antobeto Weru TV ikieza na ngono chietu na Raino Mabati itwaka Kenya ibati kwa bati narua Raino Mabati nito kampuni ya kuimba irani ona mbemwe ntereji cha Mount Kenya na niye tongereti kiri udhondo kibo mabati cha Kinandi ndene Kenya kuma kiri muthemba jo Jamania Tile, Espana Tile na Jamii Tile na Raino Gypsum System mabati chetu ja dhonde kairo kiwande ni yetu kira kiri kithoka Meru ni untu Meru tiguntu kwa wonjorithi yake Meru ni njagu wetu kiri Weru TV congratulations ni uchamba bwenu bwa yake 10 kiri wandi kibwanteto nkatho kiri amberiria aki na ejani nteto na ngono barabo kiri territory Meru neguru Raino Mabati kinyaturi na rwangirungi kitengera na itukugwatanira na Weru TV kiri gukungwira yake 10 ochamba bwandi kibwanteto happy 10th anniversary Weru TV 10 mwechete riungira kiwanda gyetu gikithoka barabara nero ire gwita Isiolo kana uringe thimu kana utume WhatsApp kiri 0740229609 kana 0729628199 Raino Mabati do it best on top. Meru bwi tayari ibuku watu wageni ntuku kiumia tariki 14 cha mweri jojo kanisani ya GGV International Meru kumathainyanja cha muthenya mwankathe ya mushogoro kiri Alabaster Festival Beta Edition kire kithuraniri ni Minister Melody Makena jo ukenere no tharimwe moroto jo ntuku ni kunganirwa kiri withire kubo mwathani yukunereza buri gichunchine gia 16 kamustari na gia 11 kimiki gatongero ni Bishop Dr. Reverend Patrick Kariuki na Reverend Veronica Kariuki Minister Nisi Kendi na gikundi gia Present Worship mugeni wa gitio ni Njoki Munyi jo ukujira kuthathaiya mwathani gukiria nkoro worania no kujibwa mwanya ukeja wenka ira muchore ere muchore jona endo baku tutharimanirwa amwe Alabaster Festival broken and poured out before God. Tubugwa tugeni kiri the Meru National Show iria banganitwo ni Agricultural Society of Kenya watana na tukuma Jumatano ya tariki 17 mwanka Jumamosi ya tariki 20 cha mweri jojo kinine gia Gitoro Showground aja ukaigwatira umenyo nkuru kibwegie urimi boimera ndethia konjorithia urimine teknolojia cha Kinandi cha urimi na kinya gukenera mwago gutigutigira marine shiringi 300 kiri antu banene na shiringi 250 kiri twana special party mari ni shiringi 250 kiri antu nene na shiringi 200 kiritwana ugakurukirwa kugwata nteto nkuruki ringa thimu kiri 0724566931 kana 0725911588 Ekuru nkatha bagwatanite na Isiolo Ministers amwe na atongeria ba ekuru kaunti Meru ne bakugwata ogeni kithurano kia maromba nikio Interdenominational Prophetic Prayer Movement musemani jojo juga karika njuma ya tariki 19 cia mweri wa 3 mwaka 2026 kanisani ya Methodist Isiolo ire ya Queen Bomen Hotel nayo Jumamosi ya tariki 20 cia mweri jojo nayo tugacemani kirindi ne CDF Social Hall kaunti Meru. Micemanio yeje maromba ikambairia thaa 3 cia rukiri mwanka thaa 10 cia muthenya aria tukiathira tutongeretio ni Bishop Daktari Magdalene Mwiriki Kinyua agwatanite na atongeria bangi kuma kaunti Meru na Isiolo kumenya manto nkuru gitwaririe ukurukira 0792403331 kana 0705329523 buinthe ni bugwati ugeni Mutamani yo kayothire utwita kembeche tina baita tiambi no utiko chenjia mutwaja kairo bitego tutethia neke hai tokorega ng'ombe ciakwa itiraragire ngoko ciakwa itekorekia ngoro chako na guchenga iko chenga aremi ituigetwa matata jenu na ikio tuburetere mutaramu irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtoto umagaruka augane nyina kyo wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia irio bietu bithithetwo na technology ya Kinandi na itogotigira bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kambuni ya Nice Mwea twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soen Winner, Pig Finisher, Chick Mash,
layers mash, kienyeji mash na binge bibinge. Irio bieto bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobogo wa mwiri nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bieto bire agrovet kana ndukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe nontutu county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. Behind every great healthcare professional is a heart committed to service. At Outspan Global University, we believe healthcare training should shape not only knowledge and skills, but also empathy, compassion, and a commitment to serve humanity. We invite you to pursue degree courses in Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Clinical Medicine and Community Health, Bachelor of Arts in Psychology, Diploma courses, Higher National Diploma in Critical Care Nursing, Diploma in Clinical Counseling Psychology, Diploma in Clinical Medicine and Surgery, Diploma in Health Records and Information Technology. Certificate courses include Certificate in Health Support Assistance, Certificate in Health Records and Information Technology. For more information, call 0713 666 800 or 0711 277 009 to apply today. Yetu sako nututu tongereti okairikiri wejeni bwa dividends mwaka juju aratuhejene na kiwango kia munganajo 19% na member deposit nayo eri 13%. Tonya yetu sako narua ugure shares na wikage muthidu jwaku kenda wonaga maketha urakubatere. Nyontu bwanteto nkuruki aranire na tukurukira 0724 114 444 kana uriongera rwangirwa turarore akwinagwe. Yetu sako, your success our pride. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! Kiwanda cha Duralong Mabati, tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Magaraine ya kilima kia Mount Kenya. Raha Premium Kavagara na Raha Premium Ngano ndio kiboko yao. Emelok na nana nelelek yara tanale. Nikanoru kandi kijira niveni zinguru. Anela takage kana na nkero kerenja sietu. Na ukatikana kileva nduvantini ya Kenya. Igun agenge en member Kavagara Club.
kugwata ugeni oringi kirinteto chetu chia weru themwe muthenya jwana rwa twikuria kethira ni ukugwata mbaru etu aria ugiti bwa miti kenda kieni kioneka kia mirandi ya kithirikari itanambe na kwithira kiaraniria na boti gukurukira namba yetu ya SMS 23578 na kinya kiri mitandao yetu yo kinyaniria na nande ngeta nambe na kumenyithia nteto chetu ni ati minister wa uritingu githirikari ne ya county ya Meru ni Wentori Bieterikia nonekete kumeneria bonene baria bakuoneka kumeneria wathani bwa Gavana Mutuma akiaria augite into tawamba bwandithia bura bukuoneka ntere chegembe na tigania Gavana na thirikari yawe ni ritaniritie bwa kung'ana nekenda kuthiria thina iji ni aria nkuruki augite agatigira Gavana Mutuma kinyane akuona kanya kange kagutongeria kwa kipindi kia biri wa endende duwa burunka bana newe heshima na baba le mingwe amshwa wedo kura moingwe kwena kaliba Meru bange bakomba ngwe wera to brande beche nyingi bonte bwa to position ine to akaliba Meru baigwo na baigwo bara bakalitangwe na Gavana Israende ko shape thirikareke if you want to shape you shape out Nento Bieterikia nyuma ya ntuko inka ya kunywa mumana kwa ya waziri wa watho na uritingu giaja kaunti ya Meru nande akionekana gutetera thirikari ya Gavana Mutuma na kugweta matagari jara thirikari jithukite kiri gutegera thina cia mukari wa Meru na mono thina iraithirite gikunjirwo kwa kagita gaka raja wa mbabwa ndithia Mutuma na uchumia kati na inyenge nontu bambere atina bunduki Kinja bake Rangers bake otoe bunduki nonto they are not allowed to carry fire na ngabaketha by license ya uni oketha we na civilian license na uko na civilian license kwa firearms na manto maingi muno waige statement ya banki okathimwe chiongo na manto maingi muno so not many people ba qualify kwetha by na bunduki license lakini thirikari ndio ku train ranger ko anto Rangers bake wa bunduki na thirikari Mutuma na wete aba support kuma bya korea na abangari nane kandi ama kuruso rende yeta na kuga igeria lila thirikari ya kaunti erekerete kuthukia iri njira imwe ya kwagirithia ukaria tukira kwenda kwa number 1 mandu yanga tethi nyaka bana kupush ito kwenda wikira game reserve ito kwenda wikira nini ke kolindwera kenda twakira nini ya ukaria ya anto waika Rangers waika na kia ng'ombe no tukura to negotiate te nyana muchongo lewa down atura to inyandre ya ukaria ng'ombe na Rwanda so twina manto maingi ndethirikari ne bwa iko wasiwasi anto ba kithiba kumya woni ndi chamberete ugwa Nkuruki akionania witikio bubu nene kiri Gavana Mutuma akimutetera na kuga agatigira ngugi yawe gutuma thirikari jicokia utongerie ni kairi Mutuma uchoka 2 term menye Mutuma wita 2 term nonto Mutuma ekiakwitha kanusu karai nako ikwithirite kwina sanity Meru kwithirite kwina thiri Meru na ikwithirite kwina maendeleo Meru because kwona ikirwe omwa baba kuthunga ore maro ngwe na maro ngwe actually urona muntu aikiri mauta kanwa twelande nonto akora mo ikutaniria ngwe na anto ukanjo wekilethia mwankane ndo kelwa ne anto nibonto ngwa mamona uruke kamukethana reki anta to nyingi kiripotela nteto cia Weru TV kumatigania mbita Brian Kimathi Kwa igita ria mbere buru municipal ya Meru ni umbite kuona mabisa bagutigira kuri na mibango na kinya gukarania bwagirite nebo inspectorate unit ni aria nande mabisa 15 bekeri gitongone gike nikenda gutigira kinya ugendi nebo kwagira na ngari cio kamati ni cio kamatanira na aria kubatere ikugikundike kinya kigatigira nikigutegera na ndene wendia bwainto gonto kunde kana na chomba Oking ne bukwethra bugikarika muthuri murioki na ntetweji mumenyere mutirio kanga kino kitobunka ta na ugitana ndi municipal board ya Meru nombite kunengerwa askari 15 kuma thirikari ya county nikenda gutetheria kureta urungika na gucokaniria watho ndende mutirio kangangi enforcement tunenkeri askari betu 16 kwambiria na bena barua kuma ge county secretary. Why am I saying this to Ameru? Kutirenge kwa kariko ndene ya 15 years of devolution. Kutirenge kwa kariko kuma county iramberia since memorial. Niro turonere askari bagwetwa the municipal enforcement unit, a contingent. Na ngugi askari bagu ni egututetheria kuleta law and order.
ndene ya municipality ya Meru mbere barari na general command ya county structure irera umaga kiri director wa enforcement igetage commander wa county wa enforcement thaiji command ikaumaga municipality kuringana na gitobu au gitondu bwa mbere bora bakatha bakiagirithia ni gutigirwo tingari kuthiro thiurunga mutino jwa Kangangi tika matera guntu kura gutibaterie NTSA riuga ngari cionthe cia public transport ni cionu ari karitira nguge o matatu na twina main stage twina Tuskys stage na twina ewetagwa Nkobo stage around today's Sayen supermarket au akwena Riverland ngari ire kethire kiojaga turiuga tona conductor wa matatu wa Nissan kana Probox kana Sienta au magaritie njara kandigicene ngari eu etumete stage ngari gwe kuringa round ndene town na tukame gwata makosa jara bakuthithia muno ikosa rya mbere ni obstruction kuingira barabara bajaire aba ni bioskira bikuonekana bigikiro guntu kutina rutha twina yoski biumete bibinge sana bigwa kwa along the roads na vile ke encroachmenting ni njira ya aukas bageta kadita pakaedia kadita ni othoko yao kuri antu mabarambere itukaringithia manejo karingithia antu bai mwaka jwa siasa ote mwaka jwa siasa nuntu law and order is blind to either political season ketha we makosene kwetho kongwe rugorie mpokara Meru teachers we want to tell that person uro kwenderia mpokara te othoko empoka that tutetikiria to kwerugura Meru teachers mweregara thoko empoka people have claimed batu tukorekeria mutindwa jokuthira na kiwa nandi mbere ikiri baje guciendia ndene mutiri wa Kangangi no mwango gurukira ki municipal board neketha bakwa rutha mbere tireta kuria ati wenda ku advertise gintu tuma requests wendekethia bwaku buro kwenda kuthithirwa ndene municipal board ya Meru tuma maombi jaku kire municipal board twali sibu board igakara na minute andike ugwitikiria kana ekoreka na reason ya gwitikiria ri gwite ko revenue uri indi ugeta ko revenue uri ya weja gutura nurite kanju kinyoka ria ukurukira legal process ira ubati kwambiria approval then you pay then you are shown where you are going to place your advertisement Muthuri Murioki weru weekend mutiri wa Kangangi Mutegeri au ni otwakinyira muthia jwa nteto chetu cheru themwe twethere tugicemania kiri nteto chetu cia weru thaitha tungikuririkania ati Maureen Kinyanke thairwa ngekuretera nteto izi gotigira ni nteto ciama na nteto cia gwitikika rietwa ni Maureen Kinya monaniretwa mathithio ni Purity Richard